Telespectador Sira, Itaneoang Moris Iha Uma, que hospital neba em Baingona. Mas bela hanessa família Marcelino Tefa Colo, no Teresa Beno Falo. Nebesimo Sira Necoso Kwan Iha Ro Passageiro Berlim Ramelau Larang, menghira viagem Husidili Bakusi. Ya, bebê Ida, bebê Macfai Moris, primeira vez ya Rolara, bebê Mana Ida. Nema dia no nami atu besarani ke yang konaran Berlinyo. Berlinyo. Robel. Ne, Oh, ini di tur dia. ya Fai Moris, dia que doutor ou enfermeira. Sim. Mesmo daí a parteira, mas bem consegue dia. Segunda-feira, Loronça no Luresin Rua, Fulan Setembro, Tina Rihun Rua, no Luresin Rua, Banhira Passageiro Robert Lin Ramelau concentra senti anin maliring, no hateke fitung ihalalehang, husiroleteng iha viazen kalang, inandoben Teresa Beno Falo, senti sinal atau Moris mai bebe oangida. Kondisang ne halonia kabeng Marcelino Tefa Colo, hoida de tolu nulu paniku. May benia kontaktu lalais mediku Aldo Belli, no da responsável clínica e Rone, hodi atende. Sorte dia que hetan resposta lais, no graça de Deus mos. Tamba entre passageiros Shira e mos doutor na rua, Max Januário Soares, Manuela Salem, no enfermeira na rua Anabela, no enfermeira ambulância Octaviana da Rosa. Lihusi Sira ação lalais, no profissional, consegue for assistência no quase tucusia li minuto tolu nulu, bebê oang mos Moris mai. Lihusi processo normal, rotodan quase kilograma rua ponto lima. La hari presiden los niños horas andatin tu mai tuku hira, partu tu volta tucusia minuto lima nulu. Oleh sang saudi bebê ho inang niña komuniti situ saudi nulu kita iya jadi kita beli halo itu kami fiar kata depois de avançar de comunidade se a continuação se harus check up no complementarnya parte hospital ya nambah itu hari musuh ini situação di distância na uma hora itu iya lá ia tão possibilidade mas agora estável né senela estável a condição de nós tanto linha como condição musuh a condição de nós estável. Tuir Dr. Januário halo viazen dok ho condição isin rua perigo tebes. Tuir bebenia aman Marcelino Tefa Colo, tuir calendário, tuir lolos bebe Moris iha loron sanulu fulan setembro ne. Mai be tamba date atu participa ceremonia lia ida iha oekusi. Vamos esperar kata barcos iha ro nete iha tasik laran. Bebe precisa iha oekusi duni obrigatório iha tinggi ba. Bebe ya data Moris ne ya tanggal 10 bulan 9 itu na tanggal lorong rua nebe alingga atau toa kusi na partus nebe maito dalam klara ya tas klara ya partus tono nebe partus la normal nebe harus juga ya doktor nebe atau tenau fokus semifinal normal. Buat uniku liutang iha minuto hirak hafoin bebe Moris pessoal saúde clínica Robert Lin Ramelau foquedas narang Robert mai husilia fuang Robert Lin Ramelau ba bebe manene inang aman agradece no fonarang completo ba Robert Linu Tefa Colo. Além de ne agradece mos ba doutor Sira nebe ajuda ona nia cabem parto ho normal. Nebe agusu obrigado doutor nebe Sira ajuda ya dalam ya aslan. Robert Linu Tefa Colo hanesang oanda toluk, oanda huluk, honarang Junior Trianto Tefa Colo ida de sanulu racing ida, no oanda ruak Sandralita Tefa Colo ho ida de tinantolu. Durante ne Marcelino Tefa Colo nebelo los murisanesan negociante pentolang, husi aldea Kuaobe, suku Banafi, supresião Nitibe, hamutuk nia família hela iha Vila Verde Dili. Reportagem equipa televisão Timor Post.